Nkivuga Iran utekereje iki? Intambara, ubwoba, abantu biturikirizaho ibisasu mu masoko, mu nsengero cyangwa se intwaro zikomeye nk'ibisasu bya kirimbuzi. Niba ari byo uzi kuri Iran, hari byinshi by'ukuri utazi. Iyi niyo Iran utigeze ubona, utigeze wumva. Igihugu cyuzuye amateka ya kera, ubwiza butangaje n'umuco ukomeye. Ariko inyuma y'ubwo bwiza hari inkuru zitavuga kenshi, inkuru y'umuco n'inkuru y'intambara. Iran ni igihugu gifite amateka maremare kandi akomeye mu mateka y'isi. Mbere y'1935 cyitwaga Ubuperesi. Nyuma cyaje guhindurirwa izina cyitwa Iran usanga ku ikarita y'isi ubu ngubu. Ni kimwe mu bihugu bifite ubwiza nyaburanga kubera uruhare runini cyagize mu mateka ya Bibiliya no mu mateka y'isi yose. Aho Ubuperesi icyahindutse Iran y'ubu ngubu kigeze kuba ubutegetsi bwa kabiri bwakomeye cyane ku isi hose. Iran yavukiye ku butaka bw'abami ba kera b'abanyambaraga cyane kandi ifite amateka arenga imyaka 2500. Mu mujyi wa Persepolis niho hasobanura byinshi ku mateka ya Iran y'icyahoze ari Ubuperesi. Ikimenyetso cy'ubwami bukomeye cyane bwabayeho. Umwami ukomeye cyane mu mateka yayo ni Cyrus the Great wamenyekanye cyane nka Kuro. N'abandi bategetsi bakomeye cyane b'ubwami bwa Akhemedine bwagendaga butwara ubwami bunini cyane bwo mu burasirazuba bwo hagati. Ubwami bw'Abaperesi bwabaye ingirakamaro cyane mu bihe bya kera kuko bwigeze kugira uruhare ku Bisiraheli mbere y'uko Isiraheli ibaho nk'igihugu mu mwaka w'1948. Icyo gihe Abayahudi n'Abaperesi, Abanya-Irani bari bafitanye umubano mwiza kuva kera cyane. Urugero rukomeye ni igihe umwami w'Ubuperesi Cyrus the Great yafataga Babuloni maze akarekura Abayahudi bagasubira i Yerusalemu nyuma y'imyaka myinshi bari mu bunyage. Niyo mpamvu mu mateka y'Abayahudi benshi bafata Ubuperesi nk'inshuti. Nyuma y'imyaka igera ku 100, Iran yanyuze mu bihe bitandukanye by'ubutegetsi, harimo ubutegetsi bwa Persia, ubwami bwa Sassaniyani, gufatwa n'Abayisilamu mu kinyejana cya 7, ingoma y'Abasafavide mu kinyejana cya 16, n'imihindakurikire y'ubutegetsi kugeza ubwo ibaye Repubulika ya Isilamu mu mwaka w'1979. Kuri ubu Iran ni igihugu gifite umuco ukomeye, ururimi rw'Abaperesi rwamenyekanye hirya no hino. Iran ni igihugu gihanganye n'ibibazo by'isi ya none mu rwego rwa politike, ubukungu n'imibanire y'imbere mu gihugu n'amahanga. Iran iherereye muri Aziya mu burasirazuba bwo hagati, ariko si igihugu cy'Abarabu. Gituranye n'ibihugu byinshi birimo Iraq, Turukiya, Afghanistan, Pakistan n'ibindi byinshi by'abaturanyi. Izina rya Iran ryuzuye ni Repubulika ya Isilamu. Umurwa mukuru wayo ni Tehran, ariko hari n'indi mijyi myinshi ikomeye igera kuri 6. Isfahan nawo n'undi mujyi ukomeye mu by'umuco n'amateka, uzwi cyane ku nyubako nziza, urugero nk'umusigiti wubakishijwe amakaro y'ubururu. I Mashhad, umujyi w'iyobokamana w'ingenzi mu gusura ahantu hatagatifu. I Shiraz, umujyi w'umuco uzwi ku buhanuzi n'ibigega by'imigati. I Tabriz, umujyi w'inganda n'ubucuruzi. Ahvaz, umujyi w'inganda za peteroli, na Qom, umujyi w'idini n'ikigo cy'ubumenyi bwa Shia. Ururimi rukoreshwa muri Iran ni rumwe mu ndimi za kera zigikoreshwa n'uyu munsi. Rwarokotse ubwami, rurokoka intambara n'impinduramatwara. N'igihe Abarabu bigaruraga Ubuperesi, ururimi ntirwazimye, ahubwo rwarahindutse. Uyu munsi ni Farisi yandikwa nk'Icyarabu, ariko si cyo. Farisi ifite amateka yayo, imivugo yayo n'umutima wayo. Abaturage benshi muri Iran ni Abaperesi. Iran ifite abaturage bagera kuri 90,093. Iran isaba n'ubu bwoko bumwe gusa. Harimo Abaperesi, Abakurdi, Abazeresi n'abandi. Bose bafite ikintu cyiza bahuriyeho cyo kwakira neza abashyitsi. Ubuso bw'igihugu cya Iran ni hafi kilometero kare 1,600,000. Ubukungu bwa Iran bushingiye cyane kuri peteroli, gaze naturelle, amabuye y'agaciro, ubutaka bwiza bwo guhinga n'inganda. Kandi Iran ifite ububiko bunini cyane bwa peteroli na gaze ku isi. Abantu benshi muri Iran bashobora gusoma no kwandika ku kigero cya 90%. Abaturage benshi ba Iran ni urubyiruko. Ibyo bigira ingaruka ku muco n'iterambere ry'igihugu ndetse n'ikoranabuhanga. Iran ifite abaturage benshi bize kuko urubyiruko urwinshi rurangiza za kaminuza.
abagore baho nabo bariga cyane. Mu gihugu bahanganye n'ikibazo gikomeye aho usanga uburezi buri hejuru ariko amahirwe akaba make. Urubyiruko rwinshi ni abashomeri rubura akazi, bigatuma benshi muri bo bashaka kujya mu mahanga, abandi bakaba bashaka impinduka ariko ntibamenye n'uko bazigeraho. Abenshi mu banya-Irani ni abayisilamu b'abashiya, ariko hari n'andi madini ya kera nka Zoroastrianisme. Idini muri Irani ryagiye rihinduka uko ibihe byahindagurikaga. Mbere ya Isilamu, abaperesi bakurikizaga idini rya Zoroastrianisme. Ni rimwe mu madini ya kera cyane ku isi. Nyuma Isilamu yaje kuza, uyu munsi benshi ni abashiya. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane mu baturage bahuriyeho ni umwirondoro w'abaperesi, si idini gusa. Ni umuco, ni amateka, kandi byubatse ku byahise. Abaperesi ariyo Irani y'ubu iri hagati y'isi ebyiri: ibyahise n'ejo hazaza, umuco wa kera n'inzozi z'iki gihe. Urubyiruko ruba rushaka impinduka ariko rwubaha n'inkomoko yabo. Ibi bituma habaho impagarara zikomeye, aho usanga igihugu kitari guhagarara ariko kitari no gutera imbere byuzuye. Igihugu cyariyubatse. Mu mujyi wa Yazd hari inyubako zifata umuyaga zituma amazu akonje. Umujyi wubatse kugira ngo ubeho mu butayu. Uherereye mu butayu, ku misozi no kugeza mu mashyamba y'icyatsi. Iran ni igihugu cy'imiterere itandukanye cyane. Mu mujyi nka Shiraz hazwiho ubusitani bwiza cyane, indabo n'imivugo, aho kamere ihura n'ubugeni. Hari n'ibyuma by'umuziki bya kera nka santon na tare zitwara amarangamutima maze imyaka myinshi ikibukwa. Mu muco wabo usangamo amashuka y'abaperesi akorwa n'intoki, buri imwe ifite inkuru mu mabara yayo n'imyandikire yayo. Mu biryo by'abanya-Irani higanjemo umutsima ushyushye, umuceri wa saffron, imboga ziteguye neza. Ibiryo by'abanya-Irani biraryoha ariko biroroha cyane. Muri Irani bizihiza icyo bita Nowruz, bisobanura umwaka mushya. Ni intangiriro y'umwaka mushya w'abaperesi. Wizihizwa mu ntangiriro z'impeshyi hafi kuwa 20 na 21 Werurwe. Abantu miliyoni nyinshi bizihiza uyu mwaka mushya atari mu gihe cy'itumba, ahubwo mu mpeshyi. Basura imiryango yabo, bakambara imyenda mishya kandi bakishimira hamwe. Imiryango itegura ameza yitwa Haftesin. Buri kintu cyateguwe harimo amabuji, pome, imboga, vinegere n'ibindi byinshi. Ni igisobanuro cy'ubuzima bwiza n'iterambere. Buri kimwe mu byateguwe kiba gifite igisobanuro cyacyo. Ni umwe mu migenzo ya kera cyane ku isi, watangiye hashize imyaka irenga 3000 mu gihugu cy'abaperesi ya kera. Iyi Nowruz, umwaka mushya w'abaperesi, ni ukwishimira ubuzima, gutangira ubundi bushya n'ibyiringiro. Abanya-Irani benshi bishimira abo bari bo. Iyo tuvuga umuperesi, ntituvuga igihugu gusa, tuvuga umwirondoro. Umuperesi ni umuntu ufitanye isano n'umuco umaze imyaka ibihumbi. Uwo muco wabayeho mbere y'ibihugu byinshi by'iki gihe. N'uyu munsi abantu benshi muri Irani ntibavuga gusa ko ari abanya-Irani, ahubwo bavuga ko ari abaperesi, kuko kuri bo uwo mwirondoro usobanuye ishema, amateka n'agaciro. Bishimira ururimi rwabo, bishimira amateka yabo, kandi ayo mateka afite imyaka ibihumbi. Mbere y'uko ibihugu byinshi by'uyu munsi bibaho, Irani yari isanzwe ari igihugu gikomeye. Ubwami bw'abaperesi bwari bukomeye cyane mu isi. Bubatse imihanda, uburyo bwo kuyoboramo igihugu, kandi bubaha n'indi mico. Aya mateka aracyari mu mitima y'abanya-Irani n'uyu munsi. Niyo atuma bareba isi mu buryo bwihariye. Kugira ngo usobanukirwe abaperesi, ugomba kumenya uko batekereza. Baha agaciro icyubahiro, kubahana n'ubwenge. Barishima ariko kandi bafite kwihangana. Barokotse kugwa k'ubwami bwinshi, intambara, ibihano, ariko bakomeje kubaho. Bafite imbaraga zo kwihanganira ibihe bikomeye. Umuco w'abaperesi wuzuye amarangamutima n'ubwiza. Baha agaciro ubwiza mu magambo, mu buhanzi no mu buzima. Imivugo si ibitabo gusa muri Irani, ni igice cy'ubuzima bwa buri munsi. Abantu bakoresha amagambo y'abasizi mu biganiro bisanzwe. Umusizi uzwi cyane ni Rumi. Amagambo ye ya kera aracyakoreshwa cyane kugeza n'uyu munsi, aganisha ku rukundo, ubuzima n'umutima w'umuntu. Amatapi y'abaperesi, inyubako n'ubusitani, buri kintu cyose gifite igisobanuro. Nta cyakozwe ku bushake, ahubwo ni kubw'impamvu.
kugira ngo usobanukirwe Irani ugomba kureba ubuzima bwa buri munsi babamo. Imiryango irahuzwa cyane, ababyeyi n'abana n'abavandimwe barafashanya. Kubahana ni ingenzi, kwakira neza abashyitsi ni umuco ukomeye. Ariko ubuzima bwa buri munsi bugenwa n'amategeko. Hari ibintu bibujijwe cyane cyane mu myitwarire, mu myambarire no mu mvugo. Urubyiruko cyane cyane rwo mu mujyi ruba ruri hagati y'isi ebyiri, umuco gakondo n'ubuzima bugezweho. Irani ifite amashuri makuru akomeye, harimo University ya Tehran izwi cyane ku isi hose. Umuco wa Irani wagize ingaruka ku bihugu byinshi byo muri Aziya no mu bihugu by'uburasirazuba bwo hagati. Idini ni igice cy'ubuzima bwa buri munsi, rigira ingaruka ku mategeko, umuco n'imibereho. Ariko abantu bose ntibabyakira kimwe. Bamwe bararyubahiriza, abandi bo bumva ribabuza ubwisanzure. Ibi bituma habaho impagarara muri sosiyete y'Abanya-Irani, hakabamo intambara ituje hagati y'ukwemera n'ubwisanzure. Ku bijyanye n'umutekano, Irani ifite igisirikare gikomeye cyane cyo mu burasirazuba bwo hagati kigabanyijemo ibice bibiri. Artesh ni ingabo zisanzwe zishinzwe kurinda igihugu, n'ikindi gisirikare cya RGS bisobanura Islamic Revolution Guard Corps, ni igisirikare cyihariye gifite intwaro n'ibikoresho bihambaye, gishinzwe kurinda inyanja n'ibikorwa byo mu karere. Irani kandi igira porogaramu za misile, zaba iza hafi n'iza kure. Igira ingabo zo ku nyanja zigenzura golfe y'Abaperesi kandi zikarinda umutekano n'ubwikorezi bw'ibintu bukorerwa mu nyanja. Kandi Irani ishyira imbaraga mu bijyanye na mudasobwa, ni ukuvuga intambara y'ikoranabuhanga. Ni igihe igihugu cyangwa itsinda rikoresha mudasobwa, interinete n'ikoranabuhanga mu gutera cyangwa guhungabanya ibindi bihugu, ndetse na za drone. Ibyo bikayigira igihugu gikomeye mu ikoranabuhanga ryo mu karere. Ubutegetsi bwa Irani bugoye kubusobanukirwa. Hari perezida, hakabaho inteko nshinga amategeko, ariko hejuru y'abo bose hari umuyobozi w'ikirenga. Uwo muyobozi w'ikirenga niwe ufata ibyemezo bya nyuma, ariko hakaba n'andi matsinda yandi akomeye arinda ubu butegetsi. Ibi bituma impinduka zigenda gahoro 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 cyane. Nubwo ibyo bimeze gutya ariko, Irani ifite agaciro kanini kandi gakomeye muri politike y'isi. Kubera iki? Kubera peteroli na gazi. Peteroli na gazi bya Irani bifite ububiko bunini cyane ku isi, bigatuma igira ijambo ku masoko y'isi. Irani iherereye ku nyanja y'Ubuperesi, aho hanyura hafi 20% bya peteroli y'isi. Ikindi kintu kiyitera kugira imbaraga mu karere iherereyemo ni uko ifite imitwe ifasha, ariyo Hezbollah na Hamas. Ikagira uruhare muri Syria, Iraq, Lebanon na Yemen, bigatuma igira imbaraga mu burasirazuba bwo hagati. Ikindi kintu tutakibagirwa ni gahunda yayo ya nucleaire. Iyi gahunda ya nucleaire itera impungenge umutekano w'isi, ikagira ingaruka kuri politike ya Amerika, Isiraheli ndetse n'Uburayi. Irani ni igihugu gifite ibibazo byinshi. Kuva mu mpinduramatwara y'1979 ibintu byinshi byarahindutse. Ubwo ku itariki ya mbere Mata muri 1979 Irani yabaga Repubulika ya Isilamu, amakimbirane n'ibihano byakurikiyeho nibyo bituma isi ibona mu buryo bumwe gusa. None ubu igihugu cyose ni amatongo. Ahari ubuzima uyu munsi, aho wasangaga abana baseka, bakina bisanzuye, ababyeyi bakora imirimo igiye itandukanye ntacyo bikanga, imiryango isurana. Ahari ihuriro ry'ubucuruzi bugiye butandukanye, burimo amatapi azwi ku isi yose atunganywa n'intoki, afite amabara n'imyandikire ihambaye. Impumuro y'imigati itetse neza ndetse n'indabo nziza cyane zarangaga igihugu cya Irani, n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Aho abantu barenga 300,000 barapfuye, ibihumbi birakomereka. Abana, imiryango, inzozi zarasenyutse. Amazu yabaye amatongo, amashuri yarasenyutse, ibitaro byuzuye abarwayi, nubwo naho kubashyira bifite. Ababyeyi babuze abana, abana bararira kubwo kubura ababyeyi, kwicwa n'inzara, umuryango warashize. Intambara nitoranya ifata bose. Iyi ni Irani, igihugu cyuzuye ubwiza n'agahinda, aho amateka ahura n'intambara z'ubu, aho umuco ukomeza kubaho nubwo ibintu bikomeye. Inyuma ya buri matongo hari urugo rwahozeho, inyuma ya buri mubare hari izina, kandi inyuma ya buri zina
hari inkuru isi itagomba kwibagirwa.